Geldin mi? Kalkta жүрөсүң temsile. Niye geç geldin? Men sağdan keyin boş vaqtimda Nikol'ga telefonu жазылган ошого азыр ушундактан кетет. Эмне? Сага ким койуп турушкага чыкканды? Андан көрө мына үйдөгү жумуштарды кылсаң болот. Кирүүгө батыраак кийимиңди алмаштырып чык. Sen niye oturasın? Desem söz çünkü yoksun bu. Tur oradan tez videoyu жұмыштарды kıl. Özü geç gelgensin. Uyamay oturganın. Dağın diye sındırdın sen. Geçip koymuş men bayqay kaldım. Sen daima özü paydan deyip et. Ziyanın ile bu. Cindat desteriz. Апа, эгерде сиз бар болгонуңузда баары таптакыр башкача болмок. Болуп калдыңызбы? Мен сиз чыгарып берейин. Азыр эске дарап кеттим. Мынакей калдым. Ошол калдыңызбы, апа? Ага, жакшы. Sen de мектепке барбадың ба? Жок, мен бүгүн сабактан жоксурап койгом, сизди оратканыңызга карап турайын. Күнөөсү жок. Байкуш кызды канча кыйнадым. Эмне мен ушунчалык ташбоор болуп кеттим.